Tede legungi sungdegi lesi di wala tanda chilugi member namla ani tanda swara ko ngotwe ta ani tanda swara ge member namla chilugi ngotwe tosna ya re an thari nga jute khajan chinda ni ba sumba shiba che ani thande chita thopa la du kane thema dingwe ne nga ju kita basic tanda introduction tin so mangche do sare nga chokden chungni session chungni ngwe na chinsa ra kathari de nga ju chokden di chupshi di cha di do chupshi pa di cha di da 디치디가네 돌랑아서 디스 닝이 망쳐도지 탄다 민지강기 다제 멤버다 아니 탄다 워나스체 드밍기 탄다 라다다 탄다 카토르기 탄다 멤버 아저 소아르베 멤버 장도 스타디기라 나 아니 도도 지미 계산라 지단 돌라기 탄다 MBBS 기 로초 나야디 탄다 델리네 데셔라 몰라나 아자드 메디컬 콜레지 델리네 MBBS 로초나 안 탄디 차라 탄다 Dele mengala an toxin ta se member ki le ko toxin se se ba re to la ngode to se nga zo kama ship chu she nga thanda de presentation ta su shi talk ti che dine ya chu che ga si thiwa che dombe ki chu chu chungni da thanda da che ga ba to chu to si to la no la so na an to la ko chu na na ti to che na la so la presentation de pane de na to de las shusha wala choose now choose one that's all Let's do la. Now. Okay, now let's do la. Turlagi mute shananto. Hello, sing na? Now, let's do la. Screen tunggu lang. Screen let's do la wala. Laso. Ang 고추기 당부텔라 3월 때시들래. 아니 다른기 screen 통계나? 니 share Now screen share 통고도 돌라. 네. 다른기 니기 주시 디 topic 디디레샤 reproductive system and its disorder and disease 나니레 들어와. त्याची तांकी reproductive system 다른기 topic 이 China pe was pe chimbu re topic di ina khang tortu ji sueni kapshi chi ani na the thangbo de la onto ki reproductive system laura reproduction laura thangbo sik di reproduction na khala or sena also new a biological process chigre so ki ani so phama ni ani mi wong sa chai jila reproductions lagde ani ta hada the human reproduction chitang reproduction na sawa chi sio la so the parent ni sawa chi sio offspring in a re ani organism in a re on the reproductions lagire the human reproduction la ti chita ni yore na ni asexual reproduction the sexual reproduction mane ta to mi ro cha na sexual reproduction chaira phama ni thuni ani the offspring chik chawara on the sexual reproduction lagire the sexual human reproduction nangla ta wongbo ni yure wongbo ke chushini di paresena male na chawashana testis che and female na chawashana ovary lagira ani testis ki kharchi sena sperm produce sperm ani female ovary kharchi sena egg produce and dilatani ani reproduction ki go through
तो कि reproduction to shina the puberty chagwa roach chok in puberty and one to color be careful to future one the part la one the puberty like the lochuk chungi ya go to the puberty la whatever and puberty chati on gamete formation and gamete nana also kita sperm the over into like the male ina and sperm shape female ina over active production di go through so one de la gametogenesis like the formation di tang both go through it and these la gamete form cha sana an kaji sana ta konso ni sperm ta over di thura fuse chura on the la insemination like ra on the kabla kaji tan sperm di chiloni ya female genital tract ni penina ya duche egg nyam to thungura dila insemination chagra and insemination chasa ne khachire dini fuse chati and dila fertilization lagre fertilize chati dina jartu kangla and dila pu chai de go sukti dila fertilization che and the go gata and dijula also ki uterus nala char gorwa implantation lagre didu ni pu chasa dila de gorwa sacha dila uterus lagra pune lagra dila ani implantation che and dini khali chine na pu dia embryo jurwa zygote ya chedu drone and tawa goose chula and full baby form che delivered chira the di dotu jire or the reproduction the process the khande jire dulanira anita hada thangbo also reproduction ki ta reproductive organ khadi je wa female na reproductive organ khare the thangbo de ko suna also ki external genitalia thangbo nge chilo de la khare resh thongol sina also ki female reproductive organ dinala chilo tila labia majora ligre thangbo chilo tadi di shadow jure chilo dirwa won tila labia majora ligre di gi nang ki shatap jure dila labia minora ligwa ani di nale shatap ki te dela tokto chinju jure wa di sensitive sensitive area de dila clitoris ligre onto inki thone and dini onto the main chingba ku kesal lamka jurwa dila vagina lagre and tinyam to lamka dila shatap shure pakpa doji ka shure dila hymen lagre wa ani tiche ani internal organ ta di on to dus ta di chilon thonga chirwa ta nanglo la khande jur sena nanglo la ta di ono to ki tindi juti da pumiji ya lang de dojina ani yanglo ta di thangbo khade on to di vagina di chilo di langcha che dini and dini ya dona on to ki service lira phuni ki khadi la gore service che dini ya jidona and the uterus phuni kora on to bidila uterus lagre ani uterus ni di pa tube chidu to dini on dila fallopian tube lagre wa and dini ki suit wa dila ani dokto di ovaries lagre on to gonga saksa di chagore wa and dini fallopian ovary che fallopian tube che uterus che dini uterus ki opening churwa neck di cervix che and the wa dila and vagina santus lagre wa handa uterus handa ni di ada ti sugu ya lang de du re ya lang de du khande chu ta kisi on to atong la front la ta side wise di konso position di den de jure di uterus che ani di cervix mini vagina lirwa and the uterus ki tong la on to ki urinary bladder chingpa saksa dire and urethra chingpa ma thunsa dirwa uterus ki gap dela on to ki shanglam rectum ta inner dus position dus yurwa and the thangbo ovary the go sooner round so the ovary chai the kinds in the female nala main x major rock konga the ovary sorwa ni the ovary go to me ovary na haro on to me sangmala ovary ni yure racho left right left chi chung the 2 to 4 centimeters yure wa ani korang ki leka khe dikharesena ovum production of konga swe dire wa konga swe the chagore Niwa dikharsena female ki mozi jura female ki hormone tenge dire also female la hormone naga niure estrogen da progesterone ra and also thangbo ki konga chai jura thangshwe de also pu mage ngela kona pu chawata and pu de la konga chai de ya go zu go re ra also ki follicles immature egg means thangbo ni yure egg to manglu ani ya 1 to 2 million thangbo ni yure pu ki ata at birth 1 to 2 million immature egg ovary na thangbo yure wa
and digi chola pu ke chai jugla mozo x sawa chagi sana x sawa chagi mare digaran digre ek immature ek digaran te ani digaran la arrest chigre wa ani wondi che ani dini khaji sina ani puberty lirwa lo chukchi chungi la leti shini an immature cell dia ya che tu ni ko chugre wa an che du to che ani normal also ki mature ek la ko chugre follicle chura follicle la ti main di follicle lana also ki ti do chure khasa gonga to ina gonga na yok chitwa also chu chitwa wonde de chik pare nutrition thing also ki egg follicle nala also ki main egg diyo le rwa ani egg dila nutrition thing di follicle ki chu da du sama ti egg di ya che do dre mature che chi ro ka che chi dra an dina la ta ti thangbo pu ke ti egg di immature de diga na shin ge follicle di pe immature de rwa an di puberty ya ke di an egg di khali che du to follicle di che du to ni mature che de rwa an ta ti ani also ki thangbo dila primary follicle legre di ya che du to di in graphene follicle chagre di che du gre rwa primary follicle dini ya che du to secondary follicle ya che du to che ani also ki ta da the lirwa da the mali nimma chipshi nyela ani activate mature chatu anti krangshi ki follicle di ma thorche nanglo ki activate mature charwa mondi ma thungre anti kabla ek di 20 dila ovulations like rap process dila ek ma thundu mondi twins hata anti ki ta follicle jura khali khumche ani di nanglo la cha dui anti the siu cha dila ani corpus luteum lagre rwa corpus luteum che dinal ta ek diyo ma ek yu ti ma twins ra so ovulation dan anti di khali ma shrink chani ma khali mya cha di rwa ta ek di ma thundruwa ek di also ovary ni thre ek di mature chani ta di ek di yal lengora ni chi du kha chi fallopian tube ki de pachi re fallopian tube lai jore di tube jirwa di pathway di until also ki fimbria lai jo tel finger lai projection chidwa di ki ya jugre rwa ek di ya ju chi di ni ma thna da ek di chi di ya thi chirur ya khali ki dini nima 2012 to 14 tela uterus nala ligre ta anda khaji se fallopian tube lai chi tang ki 10 to 12 cm rimbu yore rwa digam chin ani fallopian tube ki kharchi san tela khud ki kheju khare senarwa ek diale fimbia ki ropeton yale and then ala fertilize chire ta ki si male sperm chi yalle o chinarwa sperm chi yalle o chin dela fertilize lana male the female fuse chigirwa sperm da egg the fuse chata di chawore and dini ya chi and dini ya khali ya dini and uterus nala digirwa the uterus nala lerwa the uterus ba the uterus the color is just a pear shaped inverted the hollow area chide and it's in pear shaped doche and khabu lukyo do ita mok doche na khama pukyo doche re and dila ani muscle layer mangpu chure wa korana uterus korana external layer che and nanglo ki layer dila ani muscle yure dijo di myometrium legde di pe thupu yure wa muscle layer ani kudi ke khar lega yure na contraction la so pu baby ke chibi kala ani contraction matsi gura on dila ropa chire wa and chilo dila perimetrium chilo ki covering derwa perimetrium myometrium endometrium la dila na hada also dila da thelu ti ke bleeding takta jirwa dila endometrium lagde ani ta hada ovary uterus che ani dini vagina che wa vagina ti also ki ani mathama dila cervix ki thoni and baby ki ficha wajina ucha wajina dini math me sa di lamka dila ani vagina lagde ta hoto ki ka konga do jurwa konga ti hada khune na mata ke ti ma ke khon ko pucha khon ke ti phumu ina diga nan diga kap ni kona konga ti ya ke konga ti yore konga symptom abumchi 1 to 2 million yore wa konga ti cha dire konga chin follicle ti ta won ti khande che do khande dur senarwa ta pugu ma chanel before but pugu ma ke nyen kona ama thogo na yuti kona konga ti le sarwa di konga ti la primary oocyte lai roi di konga pe chinji underdeveloped immature de rwa dini ani pugu ti digam na ga dire pugu lo chungi sta digara primary oocyte de dire ko gi konga ti chinji dirwa
and menu until the puberty lily shini ya chedu maturation lily clothes maturation lily and ponga the chedu and secondary oocyte like kinds na yellow 2 inch the chromosome near chromosome lana or the genetic material kinge and won't the divide chedu and dini kali ya chedu da nima ya do and dini chigni so do coping ni acne se last time the actually chig mature chegre shemba din so kora kam tu die sabe tira and at the mature chati and kisi pam chile wachina ta handa del thangpo ni la del 2 and the chromosome ni chromosome chik chasa 1 and chasa and chik delatos ra and pani sperm kisi fuse chuana di kabla and sperm le wachina and 2 and chele sperm ki and chik ligra chromosome chik and amazane chromosome ni chasa and tini and 2 and chele baby ni digan ani zygote formation da possible and the digan na chichi chichi kya de also oocyte ya follicle gi nalo also main ponga di che and chilo ki nutrition the protection tengitila follicle lagro follicle di thangbo puberty ingela tikarang dangcha tigre puberty goes wata follicle de chedu khaila na ponga de chedu mature chawara digan na follicle de chilo ki covering chura de chedu chinchi and tela that mature chati ponga mature follicle mature chati and the ovulation na ponga de mathun jugre and the follicle di digan na ya come to corpus luteum na come to ra ta handa reproduction nala also ki ta unique structure wa uterus fallopian tube ovary ani cervix vaginal irwa the reproduction reproduction chedura keshushide ta kisi baby dawa gu chula ke wajina di chula harsena and reproductive organ law to mammary gland pichu rekhain pu di ke sai chula pu la nutrition te ora ni chedo to breast milk amma oma di keshu bude law di chedo mammary gland be reproduction organ nala chugire lawa juni mammary gland di mangche di fat mangche di silu kyang chi de ro and din ala to ki homa sene chura ta homa production people and nutrition te ora homa sene tila lobule lagde glandular lobule jura ti sama lobule tini homa production chagre ro ti homa tipe mangbo lobule tinde pe mangbo yure ro and over the glandular tissue dinani lobule dinar homa production chanta tini ductile tini ma kali secret chirwa and secret chita the lactiferous ductland lobule ne thangma ni ma twin lactiferous ductland le lactiferous da ne homa leche lactiferous sinus la khangrwa sinus tini ani lactiferous tubule ni ani breast homa ma thingre ra the breast tissue die reproductive organ nala ligure the male reproductive system nata wachina ani male reproductive system na khari orsena ta odi chipachi kya male nangla ani mozu ki kheche ti testis chagiturwa mozu de testis yorwa testis chagitu khain sena mozu ki male gamete yorwa main sperm cells di area di testis yorwa tina kheche di testis che di nyam to la accessory duct lagirwa the testis ani sperm sigura sperm di kyang gorwa kense ani tube churwa on la accessory duct re tinto sangmarwa tila andinal khari yorsena ani jetty testis la jure the testis khona damla chigore ro tini ani epididymis che testis the nutrition testis de production che de la store chigre ro nutrition da the maturation da the sama de la che and tini sama ya ku cha suna mature and tini ya tube de la doche de la vast difference lagre ductus deferens the vast difference lagre ro tini ya le che ani prosthetic ani gland yora gland khashi yorte di nang lagre dila prostate nala prostatic duct nala yaji and dini penile region ni mass pump di matyungre ro di urinary bladder re onsugi dushini ta kheche di testis dishage dura ani dini external genitalia penis lagro external genitalia ni matyungre ro the testis la thambo has the testis there is a pair ni yorwa samala testis ni yorwa ni che jung di 4 to 5 centimeter do jure ani on chaksa di testis scrotal na chagirwa ina subu ki chilol chagre subu ki chilol chagun tu kai
na testis the sperm produce chiyorwa the sperm the subul la sperm the la thue mangulena sperm the thola dubure the insan chasa the subu ki chilo la chana subu nang temperature at least subu the temperature delay temperature 2 to 2.5 degrees Celsius nyunga yesang ani testis the chilo la chayr spermatogenesis sperm chay chedu chilo la chayre and testis now that the compartment jusa the mangu pere testis now la convoluted pe mangu re complicated and it he the 7 village central with compartment pere first pulsum Jigme testis nang ki seminiferous tubule ba dige produce the responsiva one the tubule na la cell yora jam ni yore tik jam immune testi sperm produce cheche sa cell yore dige ta nutrition go chu korwa ya sperm the mature che da tinzo che du tinzo che du chu go chu tingi di sa toli cell ya na lo ro pa chingi chure lo dine sulla ya che pa chure di na do androgen like the hormone chure want to produce chire lo and the julata accessory drug that this sperm produce chine ta dosa de ya dorwa di do che dinala and ready testis la yure accessory drug na li ready testis dini produce chi ani di chapa ya do and the head of epididymis la di ki chumbe di dela hajana sperm sama produce dini chi dini ya dela store chi dela sa shagre ro sa shagre and dini khali ya section and the jun khali the was difference ni ya doche ani penile region the penis ni the drain chi dura the female the dini penis ni girwa dini testis ni ya do ani samai the was difference ni ya do dini ma penile region la ma dura and the external genitalia the odola penis lagirwa it's a glandular tissue la it ani kona property karna erect chai ki property yorwa ani di penis ki chilo covering dila foreskin lagre chilo pak tak jore penis ki chilo dila on dila foreskin lagre di gal penis ki se dila gland lagre ati bebyo jore sha jore ra gland che ani dini also la ni gland mangbu jore the gland ni so khal na rwa ko secretion mucus then the secret mangbu chire rwa on di ka lubrication chedu on do ki intercourse the tendi chitu lubrication gora lubrication la help chigrelwa ani dinala seminal vesicle cherwa seminal vesicle digi act chigre lubricate mangbu chigrelwa tinyam the prostatic gland prostate ne ya turwa prostate ne the was different to sa tela to ani prostate ni ma ede chine and penile region la torwa chingba tasan ma thungura and prostatic gland lai tela gland jore tin lubrication the nutrition the chu din mangbu the sperm ya ko chai che du chu nutrition din mangbu ti de wa samana gland ta prostatic gland ki ani teni the main secretion di kalsana help in lubrication lomba cha chue ki secretion che du secret chi lomba cha chu de wa the main the gamete le sarva kuran ki the main organ piche and dini the kechishi di also ki reproduction la kechishi di also ki sperm da ovum gerwa the sperm la na tindish tung final sperm ge structure di sopta tinde to chure sperm la yawasum la chi ure sperm ki head che ani neck che and dini tail nani yawasum la chi ura di kala ko structure tana thangbu de covering chure kan de acrosome la di kechum burwa acrosome la yore dina nucleus energy tenge da de thangma yore sperm ki structure di tinde to chure and over la na also egg dirwa egg chilo de la follicle che de yore nanglo ke main ta nanglo over egg chura tiran cha dure and nucleus che ende do thongre ovum the egg form chawa na shingro egg the khande form chagatu puberty lena ya chetu to dini ani divide cha khali chetu to the the chick sperm the karang sperm the khande sperm formation la spermatogenesis lagde
Di nangla spermated form chagre spermid lana sperm chayor di immature non-motile immature sperm chagre one di la na khadotan de jibuchi kya re thangpo ke 2n dini divide chane khali pa divide cha maturation chagre maturation chane di jula final di and sperm la gyutu re tus ta sperm di tu study kala to thangpo inde do jure sperm di thangpo spermatic is immature sperm di khali gyuwa the che di nala ani tel le go su do tel le and tel ringbu cha chi do di jul tu de la and final sperm di chagre and sperm di jura nutrition sperm de la ta nutrition chu gorwa one the chu thing di seminal vesicle and prosthetic gland ada seminal vesicle ledge do di ta prosthetic gland nutrition ma putin gorwa and this sperm di ya to di sperm chu thing di korang icha prosthetic gland ta seminal vesicle di chagdura and yes sperm chi 20 thing chi ejaculate chi dirwa di nangla sperm ta millions thongore pe mangbo thongora boom thongora sperm dirwa and sperm di chi nga thukchi digre wa dingala female genital tract nala alive digre chi nga thukchi alive digre wa the structure sperm ki structure doji ta wana wa digana shi head re the tail re neck re the tail re wa the tail ki the keju di karsana swim chierwa ya female genital tract ma ya swim churwa on di che ani main energy te sa the nucleus ta mitochondrial energy tigwa kore ya swim chiri energy tigwa di chaire and head la an kora yang covering chure head cap chure on la acrosome lagre acrosome de la keju khari yorsena dinala enzyme lytic lesion chure enzyme chure lytic len di ki ani hada konga nyam to thukti konga nang konga ek tilara covering pe mang bur dinala lela uchi sperm di ya tu mare di in ko ki acrosome nal enzyme chure ko ki konga ki chilo ki cover churwa chilo ki cover dila chilo ki cover di thama mya sigre mya sina an ko nanglo tu rwa wondi che wondi enzyme di acrosome lai dinala yur dinala rwa ta although ki sperm re over chai di chaswa and dinala role chi khasa also hormone ki role pe mangboy hormone also ge jurwa hormone thesa di also ki hypothalamus lagre dila also brain nala dile pa nala che di ki khorang ki enzyme chi release chira hormone chi release chire on dila GnRH gonadotropin releasing hormone la chure ko ki also dila ya pituitary la chure dila brain khora nala de di also hypothalamus ni ko ki jej matung gra pituitary la chure brain nala sa wongpo chi chure dila stimulate chi digi anno hozo ki hormone yorwa ya hormone chempa tungre LH ta FSH la tungre di hormone di release chine chik testis la dure an khashi ovary la dure ra female ina ovary kala act chigre ovary la lega chi chure and male ina testis kala act chi chure ra male ina hozo ki kartungre FSH ta LH ki testosterone hormone tungudwa and testosterone ki kharchi chure sena testosterone ki sperm production la help chira stimulate chira sperm production la and diganashin ki ovary ro female ovary ina ovary kana la chira enzyme di wonti ki estrogen da progesterone produce chira enzyme female enzyme do their hormone do the male hormone and estrogen da progesterone ki ovary kana la chi and iso egg formation da gametogenesis so konga egg niso konga the mature cha da tinol ropa chigre ta handa also ki female nala khari wasna thangbo also follicle pe mangbo yorla sa thangbo kya ta marking yen korana follicle pe mangbo yorera boom chick ni fyore tini kha che do 1 to 2 million follicle yore put birth chagirwa birth chatu boom chick mas khagi mare khain sen thugo nala follicle kya ta di khali rangshi ki mya cha do khashi kam dure ro kam du di pu baby ki ada at birth boom chicks masal hago amare follicle konga chhe jurwa boom chicks masyo mare di khali ho to puberty lirwa lo chungi choksam lalli di
bumchu birth la lady bumchu chagare puberty lady bumsums mas thago mare shemba sama shidu khali khali shidu re ro mea cha dure rang shigi and digital premenopause lady ani bum khasa konga chik tons mashin thag mare and menopause like menopause na long up chu ya ke du ani konga di bet mea cha dure ra di khali khali rang shigi mea cha dure nyung du du ra no on chin long up chu se le na da the le di fe mea cha dure ba kain se na konga da follicle da tin so rang shi khali khali nyung tu ma du gore ba on chi ti on zo ovulation le gra on zo ko nga mature shan ma thwen dawal thing chi thung go ra on di thwen di shipya ning ap chal hak ma to shemba sama rang shi gi me acha du re ko nga birth la bum chu syur te hi ne gyo mature shan ovulation ko nga ma syudi ruwa shipya ning ap kya ma to cha ko ma shemba sama rang shi gi me acha du gore the graphic the diagram chi kya de hai sa also ki female reproduction la lega chine mangbo female male reproduction chi ki also ki hormone ki lega jure ro tika na shin ki na also ki hor kang ki also ki ovulation ta konga chaya ki che tika na shin na also menstrual history de ke chumpura pene na menses di da one cycle di changma all lap chagre pena cha shana handa di follicle di che du da chunjini che mature cha ovulation chagirwa ovulation chagi ozo di chikpa chikya ozo dugu nangi zedi du ya pa dure thangpo nye la zedi ya pa dure ozo ki dili re estrogen di che du do di rwa nima chipshi first 14 days nangla estrogen la enzyme chure ondi ya pa dure rwa ondi khal chisena subu ki ozo ki di sugwa ozo pugu chaya che du thadik sugre subu uterus di thuk sugre uterus di thuk tangra khana pugu chaya ki thadik sugre ta ovulation cha che kisi sperm malena an kha chisena di ovulation cha pi rwa ani nima chipshi ni progesterone ya pa dure progesterone the secretory phase re ra progesterone ya pha dure ta thande anti diwan di ya proliferate cha dura di thuk se an karo samne sperm ligi mena an progesterone churwa on the ma nyung du di ani subuna di uterus the thickness de courage ni ma thane an menses le dura on the chaire digana shin dinyam do hormone gang di hormone FSH the LH ra di chi ko chi kya re thabu ni del FSH la jo di ya par di jula LH phani ma tha du re ra tha handa male ta female gamete ni ja form cha sare form chane ani ta ovulation chare ra konga ti there konga ti thwendi konga ti nima chipshi de la thweta nima chupshi de la konga the san ta dini sperm ya le sperm di ya le che de la fertilize chi ro fertilize chi da main ti onto di fallopian tube ampulla le sa ampulla le di la ampulla le re sa ja ti kya chi ay on de la unfertilize che egg da sperm ni fuse chaura on de la fertilization lagre fertilization chani la chagwa nima chuwa ti che dini ya nima chi ni sum lane ani egg na di fertilize cha san di zygote chura che du dur chik ni shi lane che ani shi ni gelan che du che ani ma dumba la le di uterus na lo li khurang ki phum pu cha sa juro on de la ni chatu ona du che dagra on ke ni on lega but doing pu ende do shuri ro cha pu ditara tasong tadi ini disease and disorder
Any disease and disorder like la tha kharu thangbo female do promote hosta china also ki thangbo menak lagra menak lana also ki thema thangbo menses li do cycle dili do tansi ondela also ki menak lagre menak ti khaduli isna also breast formation promote breast ki ra breast birth ki ti onti ke ni da chela choose la ani period le di ko sure ra average ti le average ti low goes ni ya go go chu chuk chik chungi ni ko ya go sure period le di ra and cycle also ki ta dawa tapale gora kabre ni mani sabshi lire ni sabshi ni sumju songi parla lire cycle di every 24 or 30 to 32 days la cycle di lire period le di ra and average flow later nima khaja nima sum ninga bharli re wa period ti and cycle chikla period delay almost 35 ml blood dose loss chawar wa tha period adila menak lagra tha kesi menak malena period kyun malena ta reason churwa khashila primary amenorrhea lagra period malena kyun le mare thangbo go also mare dila primary amenorrhea lana period male ala ora kesi lo chunga ki chugla yan thande period male na dila primary amenorrhea lagre ta dila yan jumse mangbor jumse khaj ni period le mare la churwa dina la kabre yamena ozo ki handa vaginal opening churwa vaginal opening di fuse ina ya kha themena ra vaginal opening di fuse ya kha themena ani ya period dili mare opening di dela shadow jor la so hymen legra hymen di few kha phemena ondela ya the bleeding the chawo den menses takta chawo de ni ya ma thesa yuma kha chapa pa di ka na ni dila primary amenorrhea che and dini khachila khariosena 사실은 genetic 원조기 변이 차에다 여러와 부다 부모 예와 치디 원조기 진 코라나라 원조기 당본 코라 부차디 코라 예와 치도라 양 카프레 abnormal gene de yura di king yang uterus de form ma chai wa chilo ta bumo do de de and nanglo la am uterus ta vagina cervix zo gorwa tinto che meju and tinde yang kin chagirra aminoria ta ani kesi khashila period le ridwan ta lochungi choksum ne period le kila yan tamshani dawsum smalena and the secondary amenorrhea legro themani wati amenorrhea secondary amenorrhea lana gondi ya ken di kalsan thangshi di the period li mindulan thangshi ken di pregnancy kabri pregnant chana and the period li mara period thangbo delle dorte yan dini ya di pregnant chana li mara ke thangbo di and pregnancy chagre niwati aniya supuna gita hada this vidi nila hormone mangbush do hormone la defect chana hormone akangi thena ya ma nu jona ya period takta male tinte yurwa ani pension thyroid tinte na ya hyperthyroid tinso ina ya thyroid ki ken tinte ina ya period male ta ya shiba tumja mangbu ra stress ta tindi ki ya period male takta male tindi churira and the secondary amenorrhea chagre and the tumjel reason la ta ne khai ken khari dilata ne dilapa yo to management cheyurira and the anyo di disorder nyo di dysmenorrhea kap khashila ani mangche chula period later capability su da ani abdominal cramp chagdo headache cha bloating thogon so be sheme kya goyu ko ngamta ke mona mangbu the dinde chigdo dila dysmenorrhea lagre ro ti ki ken mangche di beginning thangbo del period thangbo nyo le chagde and jumten de kind di kala also ki handa enzyme di so estrogen da din so mangchane enzyme fluctuate chigda enzyme mang duto na moze dia ma fluctuate chana and di ken ki su kya da dinde shure ra 아니 딜라타 뉴고스나 아니 탑람 가리요스나 디 뉴도 땅에디 원나라 소소 루지세 셔와 루지세 칼라 야고세 추덴도 야보통에 라 nutrition 칼라 세추 도나치나 안 high fiber diet high fiber 라나 수 칼라 나라 아니 디 fiber 유라 원도 망가사나 아니 야가 유레스 원디기 아니 수디도 디스 뉴도 두 카이스나 fiber 유디 원도 estrogen 다 디도 요르와 estrogen na moze jura wondi do yarang che ju tu mare wondi rang che ju che an ma thun du ra togon chapje na ma thun de estrogen de nyunga yuti ani high fiber sana ani estrogen nyunga chati
only kingi su keta madia dido tis nyung tu redwa ani local hot bag tende che ani sucha me sa tende redwa tis menuri ani khashila ta abnormal uterine bleeding khashila abnormal uterine bleeding lana kyuntu mantawa ta the mangpo thuen churwa ti chashina menorrhagia legre onzo dela on the regular nam kyun ta se thungo te dile ma thuen churwa excessive bleeding dila menorrhagia legwa ta dila yang kye mangbo yorwa kabri nyenga jawe kyen yore ya uterus ki tene dende kyen ki che ani digane khashila kyen che ha hu mare kyumte khari me khashila endocrine ya hata hormone dende ki ya ma fluctuate chini kyen cha dende yore anchikla met ani kabri an ta thengi le or dawal thing re really ra ya tawle sana ya nyuki de ya bleeding di da irregular bleeding de le wa ki de uterine bleeding between the regular menstrual nima chonga ne period de le ra and dila metrorrhagia le ra and the yang jumthin ching but chere cancer de yin ya de la ya chagre ya foreign body de yena ya de la chagre ra and PMS like the phumina tati premenstrual syndrome like ro khashi kapi khari yosena mens maling yelarwa ani subuthang che ta kale khai and irritable chai do lamsa dicha chasung bucha den jure yang khashi larwa woni ni yungre ro anti kalo go na ta ani breast ni to tender che ro to breast ni to tender che and thogo bue ani khashi acne den mangbo thung da borto den de mangbo thung de che dila premenstrual syndrome like mens maling yela tin se kangi tis che ge de ro de chi ko chi gyan de on de la ni kapre also ki sucha sa go den de kan breast ni to tender cha go na de chi de sucha sa and chu de ya ko ton tiga na shin ki high fiber diet ni to yang jo sa ke chumbure ani chang angamuri ni to nyung du ta ro chungamuri den de na ni to nyung du ta ke chumbure ro ani smoking da de china de nyung du ta lu de de pe ke chumbure lu de rest chi ni ya ko an so so hele de pe ke chumbure ra won de china ani hada premenstrual syndrome di ani color nyung du tu re ra so symptom kangi di sama nyung du tu re and then you the pelvic inflammatory disease then nyenga le na nyenga le di and pelvic lana also ki handa phone gi yin ki sacha de la pelvic lagra ke bata tinzola pelvic lagre ani won de la nyenga je di sacha ko na cervix la gas sigre uterus la gas sigre digana fallopian tube the ovary tinto sangmal la nyenga je na de la PID lagra pelvic inflammatory disease and din ala ke thangshu di bacterial infection di chegre chilo gi nyenga bacterial infection penetration gonorrhea streptococcus staphylococcus chlamydia STD tin zo ina ya tigin yang ka sigre ro ani ta khashi khasena di ozo ki khashi tin de ya ozo ki property da tin de chu do yan ti thone ya nyang ka ya le ni nyang ka ja gi nyang ka tin de yure ro clinic ta neta de khande jor sena ro mang chela tha bari thangshu ge an thogo lower abdomen chura on the su ge je an thang che da sheme ge tin de ani foul vaginal discharge thawa mambule tin de yore ra kon to ta te an de che do ane me go to antibiotic da sucha de and rest de and nutrition de din so la thona che de mengan le che tak che to ki mengan le ani examine che gwa an dila pawe discharge de khande to dila pawe no so me sa yore wa ani niwa di tha di so to niwa di endometriosis mang khashe chil tura an endometriosis na khala os na on so ki handa endometrium yura phene na la ta handa di ni de shi kuin phene ki layer sum yola sa endometrium myometrium pyometrium endometrium lana ti phene nanglo di chagore nanglo ki part di chagore ti myometrium rasha dira am pyometrium perimetrium lana ti chilo dire although de la menses chasa dirwa chasa ditus indichin layer thupus chawra buthalan de la pu chawo da de layer thupus chagirwa and pu ma chana thad ma thun dura mens ki through ta odi de la tissue shda de la endometrium legre endometrium ngone china phone ki nanglo la mashi yo mare ro di tissue kabre khad kharche rusna kabre phone ki nanglo ge sha jura de na la ki gre sha de
enterometer chilo pakpa nanglo pakpa de nanglake and the tube nanglake ovary nanglake ani fallopian tube nange khashi rectum laki rectum lana shanglam joro dewa laki china awon la endometriosis lagre khaisna an tawa to dini bleach chira di bleach di ti suk chipu meba an dewa la suke di khala di bleach di thama suke dini bleach chigderwa ani chapang tangsa la di kefisha dikke wajina an chapang tangsa ne bleach chigre tha thungre dila endometriosis lagre an di kabla ani kai kepa suke ta ani thogo suke ani kangba deola dre suk an suk nan ki manda de di kegre ruwa ani thadila minche di khar na to ki kisi me ovulation ma che ta bleeding ma to ki bleeding di chama chuna an di so bleed cheng marwa won di chi bleeding chama che to me din de ta yo re ro ani din shi ani laparoscopy le ra to ki to ki laparoscopy lan instrument chi ya gwini nanglo la tak chi che ro khwa la de do endometrium di nanglo ki shadi nangmo chena uterus ki nanglo gora nanglo la mem pa che kabre chilo li do an din sa cha khwa do tin so ki shak chut na da din di chure ta hale shu suk shu kya kang shu thi gi na lo ti chimpu na an di kabre di uterus di ko she uterus di ko na di nyam do di din sama thön du ra ani su din do sama nyong du re ra ani wa di uterus prolapse le ra uterus prolapse lana an kabla on uterus ni zo on phini jorwa di handa to ya kablon ya bu chin de da khain na di la sangmala thakpa do ligament legwa pupa da tin so ya damshe ozo ki sur ki masal yorwa kepa ki masal la khon so damshe di sa di so duran digre rwa ta kable masal di so loose chana dini dongla thakpa tamere dini gap shanglam gilam ka dela thakpa tamere chuching ba tang lam ka de ya thakpa loose damshe ta khisi di loose chawai na rwa ani dila uterine prolapse le di ma phirura ya saja dil takpa ding mare mas thön dugre dila uterine prolapse lagre rwa ani on the couple of ka neta to na ke ba na che an chapsang ta chingpa tangela kangi ti khai sena uterus ki to zo in shibana uterus ki tong la to chingpa tang sa dwa ta di ma thungge na uterus chingpa tang sa bladder kan nem ti ro bladder kan nem ti an chingpa tang du kale ya di kabre gyab la sa du chapsang tang sa tong la sa du di sa du an chapsang tang de kangi ti ra ani kabre ching ani on to vagina the cervix ni ani uterus ni ma thwe de de ra ena chashan di on to ki di dola on di chingpa tang sa dong la yor la swa an di chapang tang sa don ta uterus ki di likam di yabu chini thangpa yabu kap tu de me na di dong la sa ro wa dong la sa na di kala bladder kala pressure te chingpa tang kala ti re ka ro wa di kisi kyab la sa na chapang tang sa kang ti ro wa an kabre pe shuk shumbu khare su uterus ki support tin to ligament ti to yapu me na ti ma thön twe nyang ga ra ti ma thön du re sha tok to chingpa tang sa ne ma tok to thön du re ra tu ma thön du da te meje khari yor sen na ro ani khashi na ta lo chimbu de mixi ki pu ma pu ki de yor wa vaginal delivery tin to la ani ya ligament tin sur ki support ni to weak chatu an ma thne din de yor ra ani lo chimbu tin to la ya subu ya kyo che du di subu nyam di ya di ma thne din de yor uterus prolapse ni an ti kabla lo chimbu ina ani ta ani vaginal hysterectomy ya me uterus ko surgery chi shana ma dustin shana an digora wondi cheyore yamena koran la thakba gi tame yor ngana so tadi ya tokba khaptu shadwa an de thakba tame yor surgery cher di ma thakba pha tame yor surgery chine ya bu shai it's tight strengthen cher wa an tajik di kharitsna leo myomas of uterus lera mozo ki mang chelera fibroid uterus la jure dine sha dokto chi re ro rang shi re dile shadi ni saja kwa ni uterus na la ki re ra sha dokto di muscle ni ke si re ro an diga na shin ki to ki hormone the enzyme that din to ki late ne sha dokto din di ke si re ro kabre nanglo la ki re tila submucous na ni tila tong la ki kabre muscle khora na la ki kabre chilo la ki chi re ro fibroid wanti ki neta ti ani pelvic pressure gyabla pressure mangbo khang che ani fullness chagwa khang dirwa ani gap na back pain che ani dysmenorrhea ani period le de suk mangbo shi ga
she and ya period hale mangpo tende ki chagre period mangpo thungre ro an kabri constipation da chingba tangela kange tende yungre an dila tablam khaisna onto gi surgery tab khashi long up chu sia gyuti di rangshi kam thugre ro mang che chila nali peras le da pu ma change pu ke mengi jura ko pu ke mengi jura kondola di fibroid uterus di ma ki gore ra ni minchu la khaisna onto di fibroid ta tinde di dong la ke na dini shakshwe ta na ko ai tinde yore di nang lo shakshwe ko ai tinde yore ro ani mang che ta long up chu sia ke na khora rangshi ki di ya kam dur ma rangshi ki nyung du dur period kisi period tinde period ha leo tinde menu reach tinde male na tu sha na mi se kyen tinde kha ging ma ti benign re ti chuma du cha tinde kha cha ma re ro ta kisi su kyak di khai tinde sur la le di kabre yan degenerate nanglo lo khora rangshi ki thak thwen tinde kanglish chena su mangbu kya si re ro ti chi di ya menga te di ke chumbu re shempa fibroid di benign re di cancer tinde kha ma re ro आणि ती जता ovary tila kharsna mangche di onzo ki ovarian cyst lera cyst tira di normal ovary do chana dela cyst lan dokto chagre di na chu sa de follicle cyst do da de yure yan di ki ya menses da de la ya su ke da heaviness da ani sheme ke da de chungre wa mang kaji physiological cyst lagre one the ladi handa also the follicle din the chag da follicle chade kabre chimbu khasan nanglo the mature chan ma thwe na su ke do tin so and cyst khashala cyst chan de le ro on the and physiological cyst la de la menje din mi fe chu mare next period chili ro ti rangshi ki chung du gre ro tha du gre ta kisi hale shu chimbu cha ani torsion le do kabre di khorang gang ko ra ti chimbu cha ne kora gyamna ya di bleeding cha da din di ki gangrene cha da din yanga yu ta ya di ya ti la shak shwe ta da din di yu re ro and this kashi tumor din di bi si ro ovarian tumor din di bi cha si ro and di ya khorang mo de CT scan da tha da di ki ya thablam chi yu re ro na kare to benign re to one malignant re to ya chi dagas de benign de na mixe menju chu marwa ani malignant de cancer de na ya tila shakchu chi ta di chi ku yor thablam yore ani tha dire chula cervical cancer cervix cervical cancer pheni cancer dirwa and tina mangche di also ki khari version mangche so chena high risk ne so sexually active ne sura multiple partner ne to shana ya khai na cervical cancer change gaje gupchu samti human papilloma virus HPV chawol HPV la di virus chire on the STD ra sexually transmitted disease ta khisi tende jena an tende ne virus di gyeni an cervical cancer chaya ki nyenga di yore ra ani multiple partner che ani pu mangpu ki ani nyenga mangbu ja nyema nyenga ja ting din na ani di cancer chaya ki nyenga di yore ra an di ki neta dojina ta khashila khasana thawa mangbu le che ani menses din so ge takta male ani thawa de thima thu an gap na kangba ne khashila kangba be din de chigre ro ani irregular mens kesi an khashila postcoital bleeding laita ani lute chi sa julaya anam ju manta tha den mangbu the din de ya neta di cervical cancer ge neta chawo de ro ani ta wonde la to ki thaplam kharisina thangpo to nyong ko ro nyong ko kharisina to ki ta before exposure ma chanye la ro before sexual intercourse ma chinye la dewa ma chinye la pu lo good ni sone an ko vaccine gya yode ro HPV vaccine gya yode Gardasil yode Cervarix la yode vaccine Gardasil la di an thema sum jawre 016 lani thema thangbo chik dawa chik ni chula chik dawa thuk chula vaccine kya yore di ki ani din na la ani also ki HPV le di naga mangbo naga gas yore HPV 1 2 3 4 len ani oni nani naga shi against cap thure vaccine dil naga shi cap thure ro virus shi against cap thure ani vaccine di kya di che thangbo ni exposure ma changye ni ro before sexual intercourse ko ma chu nyala vaccine di kya di ke chumbure ta
vaccine gap sana ya digi chula ta pu ke tinde chiyo na digi chula ani lo sumchi yan dab din chula an pap smear la jura pap smear la di che di ke chumbur pap smear la na phone gi khani ono do chu ni ni thing shin do shin tap tap ki che chu ni ni ke an de tak che chi di na la an hpv ki bu de du min do an tene ki chai gi nyenga de du min do cell de du min do on ju ta yore on di ani lo nga nga la chi gi lam tin churi wa 하인스나 당보 탱마 nga ha khona rwa minju di pet le la yore minju shuk chumbu din de chu mare kabri ta tin chunji ji na khozo ya de pheni de cancer jurwa woni tu tup ne en tama tang jang tha du re rwa ta ki ji jurung bul ha khabe na dia khabe na anya shang chwe ta ya ta chemotherapy radiotherapy din de shu shi re rwa आणि दिगंता uterus service leso service digana shin ki endometrial cancer yorwa na phune ki nanglok ti yang cancer chai yore di echi puchi kya de atha mangbo hal nam ki na manta atha mangbo thwe da su kya da and irregular mens and thima tho in the vaginal discharge ho in the khaya ta tin de chure tina shin ki ovarian cancer de diga chi kya de chi puchi kya 저거 뷰에다 독도 된데 차지래 아니 비례 된데 딱다 말에 숙게다 constipation 돼 된데 방법 차그래로 안데 상말라 샤슈 제레 샤슈 제 람가 줄에 디가나신 레디오다 키모테라피 치 요래 ta handa male nala chawajina a male nala epididymis handa epididymis la ni shuna shi handa sperm de produce chini sa jura hondi epididymis legde ta wond le nyanga ge nyanga jura male dinala a wond khajina mangche neta tela scrotal pin ching handa testis yosa dewala su ke ta ani dog mau chai be digana shinge tangshu ge tha bare dinde jorira ta mangchi nyenga de kharle nanglon li mare mangchi chingba tangsani ya gyuni ya gangla doni and dela nyenga lira and di chedu ani ninchum antibiotic ta and bed rest and scrotal compression dinde de आणि चिक खाल दिसो फाइमोसिस लेरे दी खालना वंसो की मेल ला आणि पिनाइल रीजन जुरवा सिंग बता से देला पापा टप टप शुरे वंद पापा टप टप दी या चिंग बता या वंसो या थेना या थे युरे वा नम जुंदे था दी कबरे खासना एबनॉर्मल दिला पापा टप टप या थे मातु अच्छे जार देना तीन पापा टप टप या थे मातना वंद ला फिमोसिस लगे वा वंद खाई से ना दी की tapta tite pakpa ti chung tha che ya the tu marwa an di kabre pu chin chin yore ro mang che de pu chin chin khora yore ti kan defect an dila en ching ba tang de kale tini ma ching ba thung marwa ti ka shana ti ya tam shana ching ba thung marwa an dila min chi ka circumcision lagra tin tini pakpa tapta ti tum ne shang chu ta yore on di circumcision normal ina dif the dwa ya force kin di ya the yore tel le dwa an di gland thung da tadi phimosis la force tin ti ma te thalle do ti ya thin do ma ti la phimosis nagre ti la on do sha chu ta ti pa wa tap ta ti ko ne sha chu ta yo de min chu di an paraphimosis de ti kharsina also ki mang che di normal ina skin ti dong la yorwa an skin ti ya thin thurwa an skin ti mai dure ma pa pa ran cha ma dure paraphimosis la na pa pa chda ma do che ya chile sa jo ma du mare dela khar diti an tiki dela thamgirwa ti dela khati dela tight cha che an tia thamni be den di chirera dela paraphimosis lagre ti mejo de chi pachi kya re ti skin chi da pakpa dia ko ai derwa an hydrocele khaji khasana chingba ta testis nangla to ki pakpa mangpu chure pakpa mangpu dila ani chu nala chu sagdwa dila hydrocele lagre ro diki minchi de surgical re pakpa de ma ko chu de ma te ne pakpa de ta ka sha de wa an chu ma te de le sha shutan ani diga na shi cancer testicular cancer la yo de testicular cancer de mang ani testis chimbu cha che be che ro ani ya su pandemic se yo ma ro ani form che an dhila ya takche chi shinarwa blood test che re an ultrasonic the din lu chini rule out chi khadi yeme chi hakura ani dinala ani testis cancer ina ani testis matne che dinyam chemo the radiotherapy ta yure ra an digana shi penile testis yure chingba ta sa dinala ya kala ya
ki cancer de chai yore ra ta main ta thama di dirisha di thama di dila STD de ani disease nangla lidu disease of reproduction nangla STD la bacteria yore and virus yore the bacteria gonorrhea la syphilis la ta chlamydia and dintol khating sana mangche di chingba tangsa dewala ulcer ma din de chachi do ya thawan de mangpol li de ro and dinso neta nishting de ro dinso la menchi antibiotic da de dinso menchi tablam yore and khashi virus STD khashi virus pena chashana da HPV virus da and the cervical cancer din so chagi to diga na HIV che hepatitis B ni herpes din to yang virus ki ken STD kha virus ki thone ki yore ra virus ki ro an din to la yang men ju che yore ra mang che di an tangma tangya thagre sana tangma tangya thag mar bi jom ke re te ina ya puti amati nanglo de de ra ya nangja ya le ne ya ma yang ro se tu ye ki nyang ka de yore ra ni digarangi. Thank you. So dula. Hello. Hello. Hello dula tu chena. Yes. Tisi di na sisi ananda tiwa yuna tiwa tanglo na so tang tuju kama chudura. Na dorula sara yola bi batteries ane. Tiwa yuna tiwa tanglo na. Tiwa chik tanda dina tu menopause ta hormone ki tewa kari yore na shiga. Dorula jet box na sige na. Battery down china. Hello. Lao tiwa yuna tiwa tanglo na. Hello, tanda chamlo just today. Any On the choose kuna handa ni battery di to choose. Lao battery di. In survive Asian women get all Don't the battery just not this it. Long. Okay, does she pencil la to tiwa nanda? Now does she pencil Hello. now so na? Oh, popular just there. Touch delay. Tanagal to watch not the Mumbai and Disney. No. And Tanaga never to Tanakasing Dilla never promoted and low chip to and Korang and the Digi Chiluk Nepage and the touches to some Korangi came on the Yati to Legusa and a hydro neprosis against. And Hydronephrosis. now the Nangolia two down tend to get a net Narang Lopson Rochik teaches on a Dinaloya 10 down to take the rumor that take a gas the low chitra. And he Long. never Lavina and Chiluki Toki under the Shakrim Hatevina and Kirangi came up kidney the failure cherries that came the color to Sayara. Long. And Oti and the Tintake gain to Jungi chances to Jonas and Kiran condition some sort. Hydronephrosis jurung butena ani kidney failure chag race lan rwa tibade ti de khain sena rwa ta hydronephrosis lati khema ti nam ju ki size churwa chejung le bet che do to adila hydronephrosis lagirwa ta hydronephrosis khema ti che do khajin to resra khema ti che do to lan khema ti berwa khande do lati wala obstruction dindi king ya yung sigirwa chingba tangsala no to ki and kidney che khema din ho to pipe tugura ureter and dewa la yang ke obstruction din na do da din de chi na ani chingba ti tang de chingba ti ma khap to thung mare ga dirwa di indi ani khema la pressure mang bu li re chingba ma to ya pressure li rwa khema ya du re di indi ani khema dila chingba ya go ma thuen na rwa ani khema di khali thola do yen ga yore khana khema ge lega chin khema ge ma shu gya ore shu gya na ya chingba thesa de yo mara ga de na
I want to take it pressure the hydronephrosis the kachin chime jumzin the engine hakura. Kabri do dindigi see kabri cancer dindigi sira. And kisi do that dindigi in so shashat and mama tuna chemati kalikali and trolla dragging in Kati. 아니야 로스트스나 어디 인터싱 tek korange report tel sikta jana korang report koran nangla hai to process ke post je yan di duro de mage da kamana to yo pata tinja khake team to raya Last. odin da hybrid neurosis check tu lag tu sa ya korange anda last. Tadi to ki kabre ultrasound na chapang je thungu mare ro kabre do de kabre thong si re kabre thungu mare ultrasound nala di ani on the CT scan den the advice chi re kabre ro CT scan nala changa thungu ro hydronephrosis khachin cha image ro ani ya on in the advice chido khawre phai amchi dige a on din le chini an thuna ani dila pawe minchu di che di khechum budera 아니 로스트스나 So, na tiwa shimba na tiwa shimba yuna dimena dorla na chat box na tiwa chingi sto. La shusho. Shusho njla. Sigido dimena ngen loga. Shusho. What are the relation between menopause and hormone? Lao. Menopause la di ondo di kabla ondo gi khasa. Tasile di che dogorwa. Ani di kabla ondo gi ta subu gi di la nyen shuwa na shire. Ondo gi ta pugu thangpo chogo na la pomo ji chogo na yu di ondo gi follicle di formation di thangpo ni chago re rwa. Digi chula sawa chago mare. Digi chula follicle sawa ki gom pugu di ke sawa chula follicle sawa chago mare. Chagyo di ani ya chedu dogorwa. Wondi insa ani handa puberty lady follicle di thanda egg chai di sama pet nyung du dogorwa. Nyung du doche ani ta last menopause lady da egg di pet mea chagore. Di yundi ani subu nyam di ovary de di kana shi nyam durwa. Ovary de wondo ki subu gonga jurwa. Ani hormone thunsa di gonga nirwa wondo ki hormone di gani ma thundi progesterone da estrogen dinso thunsa di gonga di chagore. Gonga ovary di ma nyam jodi ani hormone thuen de di kana shi nyung du dugore la. Hello. Now, tiwa ni dini mamutu ni tu. Yes. Why Asian women get? Why Asian women? Then Western, due to poor nutrition or something else. Most of the Western women get monthly cycle until 55. Some of my clients are still having monthly cycle even though they are less. The two study ruwa handa takashi la cycle the Asian the Western tani latu mare kaptu ranga latu samare ina kashi la menstrual cycle pe gyurungu 50 plus ina menstrual cycle li ruwa kashi la ni niram bigana kashi la 35 40s na la ya menopause lengi dinde duni patient dinde thons ruwa ta gyumjen di kashi odu ki subu ki physical la ra li dura ta kashi diabetes ta obesity da tinso ina khonto la pengau menstrual cycle di pet nung du and chick the auto ki menstrual handa di reservation dilara lidwa thangpo ni chade follicle khajedu gonga khajedu on dilara lidu thangpo ni chade gonga nyunyu na and diga nashin gonga ti rangshi ki dawa jogdura ani jo masi di khali ma to ne ti nanglo khumdu khasherwa di reserve koran thangpo nyunyu na and period te namsa chedu do khashila reserve mangbu yena diga nashin period ti tis gyurunga digire ro ani dinyam to la stress factor tende mangbu yule ngamta sa thalota shenang ngamta tende ya so the social economic status dinzo lata ne ya hormone dinzo ya fluctuate che da tende ki ya period nie la che tende yule khashila review tende yurwa genetics kora yule khashila me review nala ani menstrual cycle ne ki prolong de khashila ni nungdu dre tende yure ro ani dinane ani takisi
period dita 55 indi ya thantu ligi yenarwa dinala cause kashi hormone therapy dindi lens yure and diet line also rali ra thingsang ki khala mang she tila processed food wa and the processed food di tang kyang chiyo mare ro chemical the steroid the dindi mangbu chure ya dindi chik mangbu chure ne ya menses regular gyurumbu legi ligi yore ro on dindi la rali re now आणि केसी लोथ ngapchu diwala lewi menses liyo na tis evaluate che pe khishu bure ra changma healthy mare menses ngapchu dile liyo na ya ti khonso lang ngapchu da thuchu diwala liyo na ta ya khasore also endometrial cancer de rule out che ti pe khishu bure ra on ti tum khale normal menopause ta lo shipchu shaki ngapchu diwala menopause cha gora ta thuchu yan tab le ti yan ti abnormal yin sa ani further evaluation che ti pe khishu bu cha tu now diet exercise tigana tinzola ra lead mangboji and genetics chin family history nangla ra lead edwa can you tell the relation between mental health and menopause and the best remedy advice Lasha thank you okay so also ki handa hormone menopause chati mangche dikhasis na also hormone gi nung du dorwa hormone nyung du di onzo ki subu ki subu wangpo chama la kyun shi kyawor anda ta estrogen da tinzo chama nyung du di konzo ki subu ki di khasa menses the good nangla ani onzo hormone je di ya ma chagirwa konzo la mentally onzo tila brain nala konzo effect yor subu nangla pena cha shaina ani subu tinzo ki khas rogo tinzo nyame che di nangshi ki ani namjuni cycle ti khashila reason yo marera idiopathic hormone ma chapi subu ti khadi nyam ki merwa ani brain nala ani onzo ki khasore namjuni energy jura estrogen the progesterone iri subu ki energy ti khagare onde ya ma nyung du di ani subu thang che da irritable che da tinzo kangi ti injin ti yore ti nyam to la ani hormonal khasore symptom shemba ti nyam to li ra kable thyroid nyung du dre da thyroid mang du dre da tinzo nyam to overlap chati ani subu nyuk to che da tinde chi yore an khashila estrogen da tinzo meti ro subu nangi blood vessel tinzo yan dilate to cha ani flushing do cha do an sweat mang bu chi this are related relam hormone ki ni subu blood vessel re diga nashin ki muscle re ani brain thermal effective relam okay tini the yang che dongala ki wistara so if women bleed even during menopause I wondered if ta also menopause na khala menopause la ti bleed chago mare tawa choose menopause ta menses malena dila menopause lagirwa bleed chagu ena dila menopause lagi mare ta menopause chani dawa choose kepa maleni yangyo bleed chagu na ta di abnormal do chawalwa dila yang evaluate chepe khichumbre pena shashan cervical cancer endometrial cancer yorwa dizo nala ya menopause cha dawa choose male di julan leti ya takcha chedi pe khichumbu chawalwa aso tiwa shamba yuna tanda tu chat boss na yo tiwa tu will dark chocolate cysts go away by its own or it can be treated by medical or surgery and dark chocolate or endometriosis console khashi person also hormone therapy den te medicine hormone therapy ten a bet tama sangyang chai and how to some sangyang chai mare also hormone titi also ki bleed khadi chage ma also ha also hormone ki level ya ma do ki also ki supuna ki menses tile gorwa hormone progesterone ya mang do di and uterus halore khasore on the uterus nani the thuku chawta progesterone de ma new de di ani support meti ani bleeding ma mens le gorwa and dikengi and also kisi on the progesterone the estrogen the hormone therapy tenarwa and diga nashi ge menses le de thusi taktal li and new alira and don't is ani soup that the samarangshi new de du de and the thing menses stop shina menopause nena ani the endometrial cell disease tinso rangshi gi yakhum dreda dinyam don shakche ta da ani mi yurega and ovulatory me den sana rangshi gi men menses malena and diga nashi su da tinso rangshi nu du after 1 year of delivery some women get and when they say bulky uterus
Can you explain? After 1 year of delivery, some women get heavy menses. And when they say it's bulky uterus, kashi bulky uterus lana kashi ta phene de thupu chaira phene ki thupu thickness ki thupu tila bulky uterus lagde ni dilakin kashi la nyenga gengi yan thupu chasi de kashi la genetic koran thangbon koran thupu tinde yore ra one de chide ni one de chide do ni can you explain PCOD the P and PCOS the chipa do shaware. Polycystic ovarian disease the polycystic ovarian syndrome the chipa chikya redwa. One the kala follicle the immature follicle che mature macha din che ani suku nang ki hormone imbalance chagdwa. One the che ani nyam tola sukya the tinto mang che chipa do chire. Minche the kana shin chipa chikya chagde. On the game the hormone therapy tin the tayo redwa. And the kana shin konso PCOD konso cause the khardido. Kashi obesity the overweight the and diabetes tinto ina yang tinto cause ya mya sena and diga na shi gi ani treatment di diga na shi gi hala management di lamga di rang tu de wa thickened endometrial and fluid in so thickened endometrial cavity and fluid in pouch of Douglas. Fluid pouch of Douglas nana also ki the uterus chura uterus che and de la rectum le dini la ani pau any calore layer chure ki dila on la pouch of Douglas like uterus the rectum ki and di kable khachu sena also ki menses ovulation lira ovulation de kabla rangshi ki also ki ta ovary ne ani ovum 20 the process of ovulation lagna on the couple yang couple ki subu ki enzyme the tende ki chu den ti yung sigirera on the pouch of Douglas nala and chu den ti yung sigir secretion ni couple normal de yang couple yang PID pelvic inflammatory disease ni chade the couple yang subu nyenga di reaction chira nyenga dula subu reaction ki chu den ti the secretion de pelvic nala free fluid den ti chai den yore now. How to diagnose menopause through blood test. The menopause lati also ki hormone dizo nyurwa and also ki blood test in the chair hormonal the progesterone level the estrogen the tinso level tinso yan chata che chin ha kuri kain sena mangchi di also menopause ma chanyel ta de also ki estrogen progesterone level tinso mangpu yorwa the menopause chadi enzyme hormone thama nyunga yuti and tinso khashela the progesterone estrogen tinso menyunga yore and dinashi FSH the LH la jorwa also ki FSH the LH also brain ki hananien pi brain ki FSH LH chikindu Dila the Thai Kitchen Budera. One day ki also ovary la stimulate chini progesterone the estrogen thangura. FSH the LH the unit progesterone the estrogen the unit the menopause dose chadu and hormone kona bed mung dutoyra and they chata the chair. Is it important to take medicine for some hot flush since some women face problem for long year? The kisi menopause china hot flush the then they chill kisi digirwa kashi la menopause la chi khari yosena depression na dre nyanga yore rwa menopause kashi irritable chaya ta hot flush the dikin ki ya symptom la kangi de chaya ki nyanga yore dende na ani yo jo hormone therapy dende te chiloni ta subu nang hormone sugo mara ovary the kinju hormone sugo meti chiloni supplement je de yore rwa ani di kangi mangbo chi yona ani hormone therapy le yore na hormone therapy chi dinam other remedy kashi yorwa yoga da lysis da and behavioral therapy dende te yore na okay na pito ne tiwa ji dura pugu na pugu cha ne chine maji patola pugu la thanda khala tingi jura choju tingi chi odi ki sherma lagra sherma desra an phune na la thangbo khadu cha gi yore nan thish lela so the the lage placenta kyu ne thanda pugu la khala thish odi khadu thangbo khadu cha gi yore san chi ke ji thish now that the wrong the pugu di handa ni fertilize chagirwa sperm the over fertilize chagirla sa and nima dui nangla ani phune nangla phune nangla so the desa de le turwa
ani ma gewa dewani nanglo ki implantation nanglo zutugure di kam ni ya ani ya go placenta chayati go chugur khali go chugure la 네, 나 드니 부구타 저거나 차체 다와 툭 드니스 파돌라 레티건네 탄다 셔마디기 레선다 디 누가 냠체 부구들라 초주 야부 마라베이나 아니 부구디 차롱체 딘주 나 네바 카지스키기 요르베나 redo ta placenta leti khechishi ki amata pugu kila dewa chingi dirwa placenta chakore ro ani di khaji sina ta khesi placenta ke lega kharsena ame gune pula chute an placenta ke lega niwat kharsena pula oxygen lung tangmate ro suma de kharsena subuna ki ta honso ki ama ni ta kheti di china nebuto bacteria the infection din ama lyena ro di to di a placenta de kakon chire ki pula madu che do honso filter chira honso ki chata do ta gre ro toxin do kharena wodi lega de placenta ki chik dikhar sana pugo ki tha diora pugo ki tha chu dilin di chingba tangre to ko tangre dinto yan tangma sena chik ma ki urwa won di chingi dia placenta di umbilical cord ni ya ki che dine tangma sugre rwa the placenta di ke chu chu shire handa pugo to na yudi pugo khorang thoni khar ku chi thu mare tangma sere chu rai de oxygen rai di tangma placenta ke chu re ra ke si placenta kona ani kin ja placenta di ama phoni ma detached chatin de china pula diga na shin ki sok la kangi di tende yore lao no what in the rest that tinzu regla ni nganzu ngone sap che ko ya tende khari yorbe tati dirwa ta kabla onto placenta le chatu kala onto ki phune ki placenta chasa tile chi gra ligre rwa chasa di gang dau jine onto phune du yorwa ta phwa do jeno ko pugyo chi ani di gang do la chana ta takarwa mang che di gang do chagde an tin na la so nam ki ni ti chi da khala se chi tune ta ti to ke chimbu chago re rwa ani ta ki kabli placenta ti to wa lo layer la li rwa wala khasore phune ki kha de la li na ya pu ki neme ki nyanga yore phune kha la li na yan di yan sab che ke chimbu re rwa ani placenta di khwa chagwe me ho la thung mare mang che chi ta gang de la chage re rwa an kiti pu di khabli dawa gu sim ya ge gi dwa tinde china ya lamsa shakchu pu ma twe gi thapshi che ke chimbu re khain sena placenta de ani dilai di cho thuse jure 38 weeks 40s ni ya gena rowa placenta ti khali thapu chai gi nyenga yore ro won di ma cha ni la ya pu di ma twin da khain sina placenta thapu chana rowa ya oxygen dwe di do nam kyun lega chura won di nyam tu yu da ayam pu namsa delivery che ta ya delivery che thu men normal che thu men cesarean ta ni ya ma twin da tinde chi chugna 나서 단다 다시 핀줄라 차강샤 다시 핀줄라 수에나 단다가 컨티 쉐스 단다가 캔서 기토르예 단다 데네 콜라 lao 오 데네 데다 단다가 저기 안다 직양 데네 직양 속고 나올로야 조금 쇼 첩드레 직당 직양 야 피체 버전에 보러 사자랑라야 캔서 찬 되게 직도라 어디 아니야 디토르야 케버 컨테저나스 직쉐다 아니 지원이버디 di nganzo kita cancer di kashe ta uterus nanglo cancer chawe na ya ko uterus ne ya sokwe nanglo ke organ ko ko chepche jokle tu ye me ta ya kashe nuje chungju dana nume nangla ya dene chungju dana nume dene di ya kashe le ya 직 chimba da shukchang bu chap tu ge dang sa shukchang bu chap tu ge ta chepche di shukche shu tangsu ko fast di ko la di chap ge na tinde kan di shu samsa last ta handa tini di khansina ta supu ki tilrali ra tini di naga kharri du ano to tini naga pe mangbo yore ro cell khwala wongbo khwala kyun je du cell ki ta to ki supu ki cell jura woni cell khari la ne du a korang ki khaptan di kharri du khaptan ta china ki si khashi tha gyu ne khapgi re khashi on to lymphatic le do supu ki ya chu shen ba jore tende kyun ne gye ge ya nya ga re khashi direct ene magyo je direct khaptu gye nya ga pena cha shana phene ki cancer do ina ani ni ta kesi neta tinde tun takchi china ta lamsan digana sacha tilate di ba khashi aggressive yore kable onzo ki thuna machunga cherwa hyang shonarwa ani
pönegi cap de la ta shanglam yorwa dinde la yalam sa cap direct contact re sang cap de ki nyinga dinde yore di thama so tene korang ki keje la ra li de wa di chilo ki ta ka se chu ta dinde la kheba shera du mare tene korang ki khante ngarma kharte tu tila ra li de di korang ki feature keje ra de wa dila chilo ki ande lathung mare chilo ki joko kyabe da joko ma kyabe da dende chi khayo mare korang ki keje ra li de thak to ne jugena pi joko dure lymphatic ki to ne joko dure ta direct contact ina khashi tu chile sire ke pena chashana cervical cancer phune ki kha ki cancer do ina di cancer chale tu ti ko HPV the virus jura korang ki kyapira korang ki khashi log na cancer chaire khashi lochu na kheta chire di subula ra lire subu ke budila ra lire virus change budila ra lire subu ki nichula ra lire wa and kabre pe joko chapi do nepa khashi jirwa tamsang chapi do aggressive and kharre adenocarcinoma reto squamous cell carcinoma reto ondila cell la chafati cell ti jur lining dila ra ligi durwa pena chashan prostate tojina face low growing re khali prostate cancer doina rwa khali matu chapti mare ti so dila subu wongo re dina cell lining re ti sama ra ligi re The chat box na to check. That's it. Is there any difference in the treatment for breast cancer with ER plus? Is there any difference in the treatment for breast cancer with the yore onzo ki aromatase inhibitor la de yorwa positive ina khashila positive ina di halana buti the cancer korang ki cell dila enzyme di yuna enzyme onto ki ta khalore enzyme lana ta onto ki ta the receptor dojore ra dindi yuna yuni chi cancer yenarwa onto dila pa me te yore di ani khashila aromatase enzyme di yore ra dinso me te yore and dila khepar yore minchi dila khashil lo la pawe khashil lo khalo ngachu yandab dinso yena ya me aromatase inhibitor enzyme di made in the theory ya khashi ya lo chua ina ya dila me sheba theory ra the enzyme le rali receptor yana dila pawe dila me theory receptor ti mena ani ya me dila achi mare in the theory now Okay. So positive so is it. Tiwa yuna the kamani is to. No to Yeah, to watch it. Singina. No so. No. Oh, just delay. The watch you and the cancer bridge to. I've been to Chige the Chashabena, Pena, Tana Bomo Lochunju into Supushia, Ringushi Chagwala. Lao. Any grounds with teaching the Kasuri, Consolo Chuji in Dani, Kasuri, the hormones gate, Mosaic, Menta, and Subuti, remove Maja Consul Kawala. So, Pena, the Magapaina, Subuti Midania, Gerutwa. The main target is Subuti Kawtwa Marimbusha Machachu. 71, 80, 190, the Teaching. Lao. The Tojo, the Maranzo Bena, Birik, Shashabin, Maranzu, Moine, Rebuine, Suburin, Shalayomarba. Lao. The Indian Maranzu, the Tazenle, the Marcasuri Kajin, Pena, Chilanjan, Tazen, the Lochungi, Chosum Chishi, or Liberty, the Malerche, Casuri, this Parkawina, the Subirin Zella, this Maring Draggy, Pendo Yuna Mena, something around Pena Korea to Chashavina, the Shapun, the major tangent, the hormones Merisha. Given the we make a success in the Yarin to what? No. The young runs into the Vechis on Ian, Casuri. Chabanam Sanguish, now the Nanzi and tissue. That's what. Then they also give Subu Ringtung the amount the hormone like rally or the puberty lead or puberty the low chuchi chungi then the lead you kabla also the Subu Nangi hormone ya patora dila kenji ani Subu keep rogo into your rogo into like pay sensitive and conso digana shingi rogo Subu ring to do the take up the yore. The pena chashena kisi hormone di also measena kacho wasena hormone di yaliti supula signal chittigyorerwa di game bacha sa dos nanirwa signal chittigore signal ti digane signal ti changmarwa rogo ta changmala khyapdugure
the kesi also hormone di measuna hormone di matena suppression legwa hormone di nyung du tangna rwa subu ki ha hu mare subu lo khazu chayo meji the signal jure also ki subu ya chimbu also subu ya lo changa nishu puberty maling nela also subu rimbu chagdwa dini ji subu ji static tangja de di da ni kabla khala or hormone di signal tigre subu chimbu chasa dos ni gemba chasa dulati rogo also rogo chinji gal rogo yerwa rogo la yewa sumire metaphyseal epiphyseal da ani ro yewa sumire on this hormone di signal to mi gemba chasa dula this hormone di ya bet 30 mi gemba chasa dula ni signal jitti rogo la signal dagre mi gemba chasa tu kaji rogo khala gemba chasa dos lani ani rogo sama jar shegre metaphyseal diaphyseal da epiphyseal samal ni yewa jura on so metaphyseal epiphyseal dini rogo dia subu ring to rogo on the kesi on the hormone di nyung atana subu ge ha hu mare subu ring dung chayo me mi gemba chayo me ha hu mar signal dilli marwa